Pamirsa kemacetan lalu lintas ring Kabupaten Badung boleh perhatian saking DPRD Badung. Sios ngugul parikrama kramene taler mawasana kaun majeng sektor pariwisata sanidada sumber utama pendapatan daerah. Ring sajoning nampenin pikobat inucap fraksi Golkar DPRD Badung ngusulang sawetara setelah pemargi ring sajoning nampenin kemacetan ring widangan punika. Usulan punika kawadarang anggota fraksi Golkar Nyoman Artawe ring pemandangan umum fraksi yening pemerintah daerah patut mastikayang kuentenan jaringan transportasi sanesida ngicenin rasa degdeg miwah keselamatan majang krama ring markine. Sili tunggil setelah pemargi sanika usulang inggih punika nyiagayang zona kantong parkir berbayar ring sawatara genah ring Badung. Manut dane pangupaya inucap sida nambakin krama parkir ngawag ring sisin margi sane dangan pisan dados pahan utama markine macet. Lianan punika fraksi Golkar nyokong pemerintah untuk ngelimbakang zona ruas jalan alternatif larapan ngwangun underpass utawi flyover ring genah sane dangan macet. Infrastruktur puniki keabtiang sida nincapang arus lalu lintas sahenes kepadatan kendaraan ring margi utama. Tios infrastruktur darat fraksi Golkar taler ngusulang pemanfaatan zona laut angken jalur transportasi alternatif. Baik ketandani ngusulang mangdani kuangun jalur transportasi laut saning hubungang Bandara Ngurah Rai sareng genah wisata sekali seminyak legian Canggu peredenan kantos Cemagi. Fraksi Golkar taler ngulengang indik mabuat nyane inovasi ring sajoning ngawi gunayang ruang wilayah untuk mencapang pendapatan asli daerah PAD. Silih tunggil nyane pembangunan zona kantong parkir berbayar sanika kelola profesional. Dewan ngusulang pembangunan Central Tower sani kejangkepin untuk zona kantong parkir. Usulan-usulan puniki kaabtiang polih urati saking pemerintah daerah ring sajoning pangupaya nambakin kemacetan ring Badung. Kaabtiang pangupaya sani kelaksanayang sida nyiagayang kahanan degdeg majang krama miwah wisatawan saha antarnyane transportasi sani nyansan nincap. Parwato Bali Pos nguningayang.